Muhammadu khairul wara man jana mubashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atohiril mundore yazdadu shauki kullama ayanduraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم الله سبحانه وتعالى فكما الشيطان تورما ولا دم من توفلا أمبازم الله سبحانه وتعالى لا كدمنا نسيتك مساتك بركماي نمبر ولا بسالك على ربك صلى الله عليه وسلم كفولدي السلام كما أنا مسماما السلام على رب من دون. هذه هي الجلسة 29 نيسكي مغان كونوناي لنا بإذن الله تعالى فوق المنبر الفقه المالكي. الله سبحانه وتعالى كجين كونو منبر الفقه المالكي سانفي. نسأل الله التوفيق والسلامة والعافية. أمي الله سبحانه وتعالى ديلي الله سبحانه وتعالى كان بين سبابا ما الله سبحانه وتعالى كان جيش كان دعنا نمبارينا الله سبحانه وتعالى كان لا فيها. إخوان المسلمين بلما السلام أوصيكم وإياي بالتمسك بالمذهب. السلام ومبالا ديني ركون لا ديلي كوفي أم بينا نتلمي يتلي جوكي واتي تشينا جون كي سمع الله سبحانه وتعالى لا كي سمع دون بولا وده هيركبو. السلام أيتوان غامبولو تشوري مذهبو لا no ye ami Allah subhanahu wa ta'ala bato tasira minga don shiron ba bamunu nofe ulama urasikhuna don sabatile tigi munu nofe nu yeru ye alman maliki tanofle maliku bun anas kara sababu ye ka ambele jele se alkaraba sallallahu alaihi wasallam ka tasira ma ni alkaraba ba ambele jele tagamene kanze Allah subhanahu wa ta'ala ma. Assalamu aitu ngado o jamakulu barkale ka drapo jukoro haythu al-ibadatu bila madhhabi kadaka bato ke ka sorite mazhabula indal ulama idon shido mbaw fe o yo min zabati bi ko ka kodoy don shido mbaw yalla la goshi li dana don baw ko ka bato ke kasari te mazhabula no ye ite don ba shika tasira la fi yere ba fo ki ba ta qur'an na yere yi iba fo ki ba ta hadisa la yere yi ciedo atayoro qur'an de ciedo atayoro hadisa de nga famu nyuma min bata ladriya min bata jogo nyuma min nyinne do kwaka tano ye Allah subhanahu wa ta'ala yi de sama man yata yere ibina ta tacugo jugula ibina ta fo focugola aywa ka soro afamu maddafa ama cenye o balawno mashiba nyesranye don shidombo ko akhtar bid'atin yuhaddithu shari'at al-islamiyya ka bato ke bila madhabi ka sori tasira la ko de bid'a la cejuguye bid'a belajele la siranye do min islamiyya sharia baga kal aywa al-lasra ka jira sharia la ni sharia kera jin dungodo kwa bita atitani ulama urasikhuna ka talai beba taitafa nakira samasoko ko bebi ka muruka ka tiga domina odo ko alakra sallallahu alaihi wasallam tano nyuma abitunu maula odo shaytan sagobi soro alakra manuna alaka ngishama. لذلك قال الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى يعني كما مسرانغو ka getura imam suyuti Allah subhanahu wa ta'ala ka jen aywa kabwama alaka hinana imam suyuti ko don getura misran jamanaka ay gafe keme saba an kode dila ka fara alakra sama ka dina gafe nyumonga alaka gidrobe ta Allah hara domina ala latikele aka fatulila ayra ka gafe wala fili wa kitabu dilalo nde yurula kana be chokoroba ka to aka kitabu sokono momo bwa kalama alaka gidrobe ta Allah hara ay imam suyuti makan fila fi risalatihi aka kitabu la kitabu mina ya to wele ko jazilul mawahibi fi ikhtilaf al madahibi. Imam Suyuti mimbe ka pma fe no kra demsenyi no kra kwa shidon batola Allahu ya shere don shidon ba munun tleni aywa Imam Suyuti tle bena o ya sabati ka fa Imam Suyuti benindine jidon Imam Suyuti ko akan gafena ko ilam an ikhtilaf al madahibi mbalma ke mbalma muso iklo majo adonga fo mazhabu ko fonyongo tasira fonyongo fi hadhihi al millati
alakira baka nin dine ina ni'matun kabira nema do nema mi nema bilbile bay ala alakira bana mando munya nayi wa fadilatun azima fusamandiya bado ala yadim hurmat na mandoma wala ho sirrun latifu kunga ko gindo magamambala adrakahu alalimun don baw damade yo gindo soro wa amiya anhu aljahilun kunvu masaka soro opma mabi nafa soro ala ni tukura don baw no fe munu nya gindo don munu nya annafa don ayo halna soro la don tila insha Allah taala bi ni yoro soro nafaina hatta sami'tu ba'd aljuhali ko fo ale kunvu do kuma kame ja ko yima damene angatlela ko ale retlela ko ale kunvu do kuma kame ko ba fo ko annabiyyu sallallahu alaihi wasallam jaa bi shar'in wahidi ko ala kabasar zaman ma kelende wa kwana nan sharia kelende ko famina aina mazahibu arba'a ko ma tasra kira tasra nani ko dalu bora yoro jume hatta qala atarani pumanye doni wati chuko kama fako wa qad waqa al ikhtilaf fi al furu'i bayna as-sahabati ridwanullahi alaihim nakira mami nyana ko farali bolo farawla sharia la ko yelle buye ko ka don ko lebute ko foñongo kera alakira sallallahu alaihi wasallam ka sahabaw ni ñonje bulo farawla aywa ni njogo kelela fama khasama ahadun ahada sahabaw la mashite minye asaba ñongele wala ada ahadun ahada foñongo kama sharia bulo farawla sahaba shi juguya o kama wala nasaba ahadun ahadan ila khatayin aw qusuri mashima sahaba ñwa dambe ñwanya kata filima walma kata don kunda la surunya ma ka lago shinaye wa hum a'lamu nasi bi sunnati muhammadiyya aslamu ambele jele ko mba don e somo ma ne rasomo ma alakara satuma ka sahaba de musa sama ka sunnat do mbaw ye katama mbeka warwatul ahadith bila niza'in wala mudafi'i ni ibara sai ko ka getura ya fa alaysa ture ako ko sahaba ye alakara satuma ka hadisa wala fi bawde amba mine olude dalaneka olude ya sabati ka se amma nga olu yeru fora nyongo wo jena naye uyato njogo inga uye bara keni njogo inga asalamo minni nedo anve ayo akatugu uko tasira nyumana uhakili ka bona ndai utle kanyina ndai ukapsa nanye barsabu sahaba udo uye alakra sama farsogo ye amma alakra ba fargolo ye imam Suyuti ko wa amala khalif al ulama'i ayo wa amala khalif al ulama'i mami ni oni donobo fora nyongo tigila maka bara laysa min ash-shari'ati bi shay anis ataw joro shila silamiya sharia la wal iyaz billahi am ala del ala ka ngici ka ndanga fedo kana buanda mi ni joro tala silamiya sharia la ala kanu latika ma nganyina may kono ma ambi ma dem sam munu ni mazhabu ko la goshi ko musikila te ko be sakata qur'an na kata hadisa la ni ya ma ke me fara nyonga joro ni ngele ko nyine nga aywa sujudu sahwi la ni nyina na sella ka do fara ka wal maka do bala nu ye jabi dima bi kana aywa blaga suma de shini sege ku fara nyonga ubise ka jabi wara dima on kun gota te kelin shini ngene u fara nyonga ubise ka jabi wara dima on kun sunu gota te kelin subhanallah ni dine kun ndamene natte bikumba soro qur'an ay joliye bikumba soro hadisa kitabu ye joliye bikumba soro dine kona nyebe rojume aywa ni anya famu ulama urasu kuna munu ni aywa uye dine jo masabu koka na nyele la ka dine to olude bolo no lude nanani dine anve farafnat le ba fa ya uka kitabu sanama munu mbambolo kamene lakhdara kata Sheikh Alluma kitabu sanama da risalatu Abi Zaid al-Qayrawani wallahi la ilaha illa huwa nimma ye arsalat damene kala tomboktu ulama ufe kana chamanje kala seku ulama ufe kata laban kala kaye donba ufe ha otigila mabe sey kam kala arsala la ka kala ndeta donc ya kala ro chamana basabu yemi me tomboktu ani nana mi me seku ani yemi me kaya be mena getro de fe nekaw do ni yu tawbe kangele ndefo ni yu blawbe kangele ndefo na fora kwangambulo bonen zanuble de koro bada mad talatal habil bin nabili ko nyamine ko hali mate ma domble wajibi do fokan ladali kan nunum vo alislamu ye ka sira nyuma njira alislamu la jango Allah subhanahu wa ta'ala ka aywa ambe sababa ma imam Suyuti ko wa fa urifa an ikhtilaf al madahibi kon wonen vamane ko ni nyele ko inda kulli aqili hakili tigi kelengele belejele fe ko dona ka fo ko mazabu ko fo nyongo tasro ko fo nyongo ambi hakato nyini aslamu fe ne suraka kalande de manutma arabu kan fol gateli ndala ne ka barsabu am kalake karamo munum ve uti bamana ngame ubangala arabu kana ni nasuye katlaka korofa na fwanya arabu kana nga kadanya nganje sire chogo bele jeleka nga karamo ko ben ladi watibe mva ananga nyemo ashaka Sharif Son Madan Haidar alaka nasara kairala watibe aba foma de ko Abdullahi Jija wala da martaba ka jingi fo kunfu nga famu
e be min fo e jija kunfini kalaba be ka fam ala ka to me ngoro ala ka nasara kayra la ambi sa am islamu baraka da ni mami en nyuma ngani dine na wallahi amba fo ambi ala deli ala ka andu sukun sanuya ala ka hashidiya bo andu sukuna ala ka ambalo alislamu ka a tien ala ka vatu alislamu ka a tien imam suyuti ko tasara ko fonyongo fi hadhihi al ummati ni mandimna tawsi'un fi hadhihi shari'a ko ala ka yiriwade do nigeria ina muhursa sama ka aywa tasiraina as-samhati sahala sharia min Allah subhanahu wa ta'ala ya nako ya kachenye fa alaikum bil madhahibi kun suyuti bi ma afene ndalane bi ma afene ngabiki algaraba mande ay tasira mine wala yadurru aywa fihi turq sufiyya mbe min vara imam suyuti ka pmaka ba fa ka don ko tasira minani ni al-mamaliki tasira maye ni shafi'i tasira maye o minani ni sufiya tasira o ti nyonche sufiya tasira belebele ba min ba veya ado qadiriya tasira Sheikh Abdul Qadir Jilani de akaramo ko o den nanani tasira ni kena hanbali al mazhabi ayrakumbe alabato ayrakumbe Allah subhanahu wa ta'ala bato imam Ahmad bin Hanbal ka tasira de ka o ko fe sufiya tasira bawren nana ayo no ayo tariqatu tijaniyya akaramo ko na nyema ye Sheikh Ahmad ayo Ahmad Tijani de Ahmad Tijani yere akma Allah subhanahu wa ta'ala bato malik mun anska tasira de ka kena maliki al mazhabi wo choko keledo ni ya getura fen fenyi ni ma minga tasira don tuku don baw no fe e bina don ko ka wurdi tasira ni nga sharia la apme ala bato ni ngara mo ko inde no fe apmana ma nyako ngara uluka karamo ko yi angana maloya ka fo ne qadiriya mai ko fe komba bonda ko ra kunyi maliki mai kam maloya ko ne tijani yi ko fe mba bonda kunyi ayo hanbali mai wal ma nyi maliki mai akanna ke ko mina fo nyi karamo ko flata gamene kono tekele kono ka jan kala nebe kala karamo bakelen ve kala nebe karamo bakelen nganu kala nebe don nyuma mine karamo bakelena ka soro abbe bunye bibulu abbe jele karama bibulu o mi ndona jamana labana ko bi wajibiya kala no nga kala no wajibiya ku kodo ayo karamo werawma o kunde don nyama ka tasiray alhamdulillah rabbil alamin ala bato karamo sababu nga tasiraka o bele jele ya nyina ve ko arsalama don ba bele jele kelni Qur'ana bi bonye mi vo ka nyishi don bawma Qur'ana bi kanu mi vo ka nyishi don bawma ni don ba nyuma fefe nyonyi ka kanu o chokoka e ka bonye o chokoka o de alkaraba ka layni afam to nyuma Allah subhanahu wa ta'ala ko noko ama assalamu ba'da hadhihi alwasiyati nani ladli kan indamana narji'u ila al-akhdari amsaki kata aywa al-akhdar kitabu ma bi'idhn Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala ka jeye am ala deli afo to nyuma Allah subhanahu wa ta'ala ko noko yama halibi ambe hakato nyini ke alsama furba jama kulu fe masala nunu jidili envers bil adillati ni daluye sababu min bala o de tlemi ni andle benama tle juguye ansigi me dugma kolo min vanaka dugma kolo la hala gele yara bele jele be kapma don siro mo be ka fo shunit le sokman wula ko law sakata al jahilu la sarah an-nas monon da shi don kono lu kunyu dade ko mo kuna lafiya apma ko gele raka so hakema ambe ka pma mazhabu minga mazhab malikiya de nandana lakhdati ka famu damama abi maliki yona nafa malikiya tasira mo abu nafa nganani ayo hadisa faraka ka kokorma donen qur'ana ayawi mingo masabu ko te tieye ko map magwazando obina don ko lakhdati ma dungo fo afana be nafa sorala nani akokorma dondo halibi ka masala o sabo ko bolo bo ka nyefo ka konna dunya ayo minde masabu maliki maye nga masabu were mado abi nafa sorala wati min bambul sanu bledu ka tele soro silamaya tokola ambe ala fuka ala barkada ala min zona ko kanyi ka sey ka jamakulu fuku barkada jamakulu munun zira ka ben fo ala ni latike nenu ngombe na alkrabat lila la zahara amama shashati talfaza akuna bo tele la dumakulu savemay korvemani tele fema kuna alkraba farsoko yi na Allah subhanahu wa ta'ala ma soma ala ni hinen ni nema belebele bade ben andlema akuma ni wati sorola la minti bisa bakono amban chesri awati ni amma ko be fendana ka fo nyove no be masaka ko ke koni angan jija chamanje ka soro ni de masala bulu bokun yi anve amba nyini halibbe islamo kande men hakilla nyumaye don bo kana nyinango o kande ga mine fili kana chaya barayna barakatle akanye wati fitini min zoro la tele la sanubledo akadi hasaba mayo wafaqu di chugola mi na valeur no kaka Allah subhanahu wa ta'ala kande mona Allah subhanahu wa ta'ala kambal al-islamiyaka ala kan fatu al-islamiyaka assalamu yaqulu al-muallif rahimahullahu ta'ala ala ko getura al-akhdar tiki abina pmaye
ala al-ghusli janaba kolika kuma nyebla mi nambo bla ka pmanye fembe wele ko al-ghuslu koli na on mena taharati sanuyan nona yadodo wa huwa mashru'un kitaban wa sunnatan wa ijma'a asabatira qur'anana asabatira alakra sallallahu alaihi wasallam ka hadisala don bo ka benga ya sabati qur'anana suku wa in kuntum junuban fatahharu allah subhanahu wa ta'ala ka jong alakra ba mandew qur'ana dungew ni janaba nogoy asoro ay febe jo aka sanuya atsaka celebrate ni janaba makko kabo afarla suratul maida ayafla wa qala aida allah subhanahu wa ta'ala ko kokora halibi janaba kuli kunga ka sabatanye ya ayyuhal ladhina amanu mu'minuna nawli man yana kadani allah subhanahu wa ta'ala ka alayala ka danga kiraw ka kirela la taqrabu salata wa antum sukara akana gera selila ka sor asakhar ledo hatta ta'lamu ma taqulun fa be mim boada ka fone alaye fa ka soro abo kalama wala junuban illa abiri sabilin hatta taksasilu ko ni jogo kele do fana ni janaba ya soro akana seli fana fa ka ku assalamu alhamdulillahi rabbil alamin nimbi wasake aywa janaba dalula qur'anan nasula alaka sallallahu alaihi wasallam ya je yani ala sature alaka nasara kayrala ka dalu joni an vaw dala neye ka faru ka farafinya ka wajibi do amma ne arabu mu tokofo ne arabu mu ka kitabu tokofo ne arabu ma istidlalu kenu dala neye an munu ñu dewnye nu ya an wolo andi ujaba ala sature ye aywa ajirana ko alaka sallallahu ka sunna hiya sharhatun lil qur'ani ko do qur'ani nyefani ka jeya alaka baye aywa pumay wara nyonga dakuri nyakelen alaka sallallahu alaihi wasallam ko innamal ma'u bil ma'i ne jibwara al-salama dola la wajibwara al-salama dola chefara musoka ko janaba bi ko ni jiwara de ni puma bane alaka be saka fota alaka ba ko te ko utitu bi majami al-kalimi puma ka fon yoro dirane muhuduma nay dakuri nyakelen vo ibi korotan zoro ala mo ke ayo ke alaka baye ngana lay alaka ke ambere jele furba kira ka kan vaye ka kan dalu mine yoro obi an wasa an ga kan ndeka tori alaka ba sutmana ka ndisi gushin aye ka kanu ka kafe ka koloshi abona wala yan saya ka se amma yaqulu al muallif rahimahullahu ta'ala alka gidrako allah subhanahu wa ta'ala ka hina chama kan islam shubel jeleka ako wal ghusl lil jasad bil janaba wal hayd wan nifas khudh ijaba wallahi sarago be don shidongo jugo be se allah subhanahu wa ta'ala yu deme yu ka nyina ma yabbele jele bla aywa don kala ni aywa nyefoli kama saraga ke ko fembe wele ko janaba lil jasad ko kolide do kana far kole bel janaba aywa ka sanuya ka bo janaba nokola wal haidi ka sanuya ka bo haida joli nokola wan nifasi ka sanuya ka bo bang joli nokola khudh ijaba ko nga jabi mine ka famu ka cenye ma'na al janabati maniyun kharaja bil ladhatin mu'tadatin fi an-nawmi ja akdarti ko itlo ma joy ki hakli dele ko janaba o yelarabu kande kwa korode maniyun ja la waji abora salamena bi lazatin aborani damu de mu'tadatin damu min la dayanye o kore jumenyi don bo yajirana ko aywa la wajibi se ka bo salamena bocho ko la min de la day ko ni salame boraka be alaka ngishi be njugo cejugula la wajibi se ka serika bo ni ye jikala damatame bon salame ka abse ka akaraba la wajibi ka serika bo ko ni abora o bocho ko la sharia kandoma ngana bora ni damu de حينما تذكر الرجل في محسن زوجته تشكلي كي سيكي كي ميري يفرمسو يرو نيوما ونانو كرابول سببوي ولما ابورا ايوا كيتو سنوكولا ولما كفونيا دلالا فرتن فرمسو تشنا بورا اولا او بولي ندي ايوا جنابا كوليس واجب سببوي في النوم اكرا سنوكولاو او بجماعي ولما اكرا كفونيا نا او سواه ولما بوتوكولا مين دني المزجي مينا شينا كبو او بمغيب كاميرا في فرجي ولما la waji yere mabokoy nga aywa la waji aywa zakaru no we arabukana aywa checheya ni o kundo ko rafi farji musonye falala ni a fotugo belejele la nyumaye an zekola wallahi nasar la an biseka fo fotugo wera la bunye be mina ka temeninga angono kama indana ghayra hada ala ya shere fo itan veni ngo ngamba ni assalamu fa assalamu ka don amma ko be famu dama de la amma ko te dajugi yala angara mako fona ya foanyeta amba njija ka fo o fotugo nyumana ni bunye ni karamaye o de la alkira sallallahu alaihi wasallam ajeya mowe amadoko alga basa tawi ni ngara jana bala ako hina mat mal taqal khitanani ko mamina ni boloko li kunfla magaranyona alka sa sama mi se kuma na kojugu ay ibara mi vo ibara nyumanyi bu aya foni bunye daya tsaka fokata meminga nga jera hakili mabele jeleyi
ninde janaba soroli sababu ye kitabti ka kuma kora minye baliku ka don ko janaba bi wajibe ka fajiya sabala aywa janaba no ko nana aywa ni aywa man yu boli walima aywa la rajuli bora al-salamu so baliku la walima abora aywa bangjoli bora al-salamu so la bangjoli ni la rajuli ami bla nyefoli chamana ulula ka sababu ke ulu bonda be nyefe abino nyefi ye ka jeya akoko zakaru kun no dokora al-salamu so nyefela la ko be janaba koli wajibiya laif ako farju ama foyi were fara oka o kuma kore jumenye doni ba nunu ala e famu nyuma di uma o be pumu kunda la surunya jango kitabu kana chaya ni kalan chaya ko jugo kala no ngana dese ay farju damata ma foyi were fara oka ko nyefela ako kuma kore jumenye akara adama de nyefela yo wal ma kara daba nyefela yo allah subhanahu wa ta'ala ka ngishama asalamu nyi tuku ka kafo nyoy ka halni dabay iyo minga bi janaba koli wajibi ka ngomi mbola bi ala kono ayo ye ka fanyo yake ne femini anyina ma do wal ma saledo hal na sora shudo ni ayo izakaru dogora anyefela la abi janaba koli wajibi ya imma yi tugu kaminga shuina ni ala nyonye do mena obaru bo allah subhanahu wa ta'ala kan gishi ala ka hagil nyumandi amma la darti ko kokora ko wara in annahu yujami'u wa lam yumni falaghti sala fi dhalika almuhtalam ni mami zokora ka ye ko ale aywa kafo nyonya ke dlala ni afurmuso ye ngala wajima bwala ko kuliti nyini o tigila ma fa o sura sokoina wa wajidul maniji fi thawbihi la yadri mata asabahu dhaghtasala kono mami nye la waji jale aka finina ama don wati mi ay fini zoro ni la waji mbora wati jume ay miri ka senge amo bo wati don ko tigila ma ba ko ثم أعاد فرضه من آخر نوم به وبالفروع فاخر قاتي لما بيجيجا كجنابا كوكو كيلنجه أيوة كسكي كا أيوة أي سلي فرض من زليني أفنيني أيوة أكسرنا كل لبان أيوة أكفلا ناصر لا أيوة سلي واتي سلي كاداك أيوة سنكو كلي كوف أولا أما سلي واتي سلي أيوة كلتيني ناف أيوة فيني أيوة جنابا كلتيني نافه nga seli sekilti nyina fe nga na ye aywa seli wati seli akunne ko fe ka basono kola o ko fe de ay fe nyi abi fini nguko sanuya ka janaba ko ko nye sono ko kele ko fe seli wati mi nana o ko fe abo seki nde kitabti kala nyini ako wabil foro ifakhiri ko masala chamambe ni ngoyi njukoro mi mbetse kan nani nyoroina iki jija ko kala ko shido ki disi goshini oye ka wosene o yeno kera ko bara abi dafa abi chenye kida tike pamono vo adaluye aywa salamata ka hadisa yi annana salamata ka hadisa la anna sulaimi ko asaba muso dobe ko sulaimu qalat ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko muso baynana alakira sallallahu alaihi wasallam nyininga amba fa ambalaka ko tuluma jo kan zaba ko famu alakira sa sama kunye cew ka karamo ko mi muso ka karamo ko ndu muso kumba no fe ko mi cioba no fe ba nyininga ko mi ciobi nyingal ka cukumina ne muso bele bañ ayaka nyingal me anan alaka bama de do dola ako alaka kirama inna allaha la yastahi min alhaqi ko alaka kira ne hakilla ngo allah subhanahu wa ta'ala te same cien folla alaka satuma ya aka puma me puma jara alaka bay ako fa hal ala almar'ati ghuslun idha ihtalamati ko ne ko janaba ko libi wajibiya muso ka nasura sugurawa alaka ba satuma kwama ko na'am sulaimu janaba ko libi wajibiya alislam muso ka nasura sugola zara atilma anga shartiye ni jibwarala iba donc ko imbi fode ka wala maluya taala same taala alaka sasma be same ka tamambeka alaka babe ko don ka tamambeka be sara alanya ka tamambeka wani wal muso de puma be ka fale ani wal muso de ni nyonje nga mago be mona sharia shidon o de nyinne do ni nyorayna ka tame febele jele ka puma foka jeya amad dibi shito ala rawahu shaykhani imam bukhari ni lakali imam muslim fana ni lakali wa ghayrihima hasa kitabu waraw nanani ay minde ulu fana yi wakadhalika wajada umar ibn al-khattabi fana sorolike do dola radiyallahu anhu alaka jehen ka bo amirul mu'minin ma umar ibn al-khattabi ya ye do dola aywa wajada fi thawbihi ihtilama ay sura soko noye aka finina do dola بعد أن صلى بالناس الصبح أكله كفك فجر السلني مقوي فجر يلحن العوام دي
jama bela jele ka kuma do fo kuma min ndas kuma sabatilenyi nga lañini mi faamu kuma ngono fajr ko yode ñonda salatu subuh ye sogma farda de tokoy fajri amin nafla joko fla min zele ka kon sogma farda ñewde fajri ngambi farda inde wele ko fajri sella ambora misira sa fajri seli ma fa mo ka faamute nga donga bo ñona ko ni ka fo ko nafla inde fajri farda mi nambo selanga almamu ko fam sirla wal mani kelima seli iba selni al-fatiha suran wa ibi manga bo kenaka afode makko subuhu ko Umar bin Khattabi yo selni salama ye o do alade alkara non blay alkaba kam misri kono aywa kasor kata su o ko fe ay sura soko jale aka finina Umar bin Khattabi fagata sala ayiko wa ghasala al-ihtilama sura soko no mi baka finina ayo o sura soko ayo fana no koko je wa adali salatihi asura kaka seli seki kada munga kunne ko fe ka bo sunoko la ay fenyi seli kera sunoko ko fe la Allah bi seka nye abwara la ka to sunoko dara mabwa kalama anyinana anana selni salamo ye ka sorla ayo aka fini no goledo ay selin zaki rawahu maliku bin anas ni lakali fil muwatta kono assalamu ni nde kitiwiye sanu bledo salama ka ngi cesri kan nduru shikanye ka famu to ko nyumana selbi nyenene nde ati famu bukhari kono ati famu muslimu kono wa ati famu quran tafsiru la wala ma ura sokhona munu ñu quran tafsiru kalanka shidon katame nene eka ka bukhari kalanka shidon katame nene eka olu de ya faranyonga cuko nyumana kasoro ka jirana ko fiqhu wo de jara allah subhanahu wa ta'ala wo de bena alama wo de la yaka dine tikiya kalfa umma almamba manani belajele kunye fiqhu karamo bawde o belajele douani o belajele kofema ama labay ahmad bin hanbali de aka karamo de imam shafi'i kunye faqihu de ahmad bin hanbali welela ko muhaddisu aka bara bulla hadisa koka nga karamo ga faqihu de aka hadisa do mbora fiqhu de kono wala kala sama ya sabatani ko man yuridillahu bihi khaira ni ala hera kan ni maminyi abo tigilama aywa ladoniya aywa yufaqihu fi dini abo tigilama famu ya dinena op masalamo ay to ngan cesri ka nyeshi fiqhu kalama nga jamana kalam blo belejele kono fale kono fiqhu kalan nyumamina to robaw tara ko te wode to ambolo demson ay daga suna dabla ay to nga giri nga jol langolo dabla giri funi horona harra la yazidu wala yanqusu ati foy farika bal yanqusu abi fende buila la yusman wala yogni ati jien foyidla e jija dama i faw sor la jiri min zanve ni masaka yele joaju koro e jija i fasara ka yele jiri min zanve joaju koro i fayira yoromena i kay yetti i ka jamuni oyi alaka dine bi sabatini ode cew yata alaka sasama ko no du sude cew ye dine baranni o hakilla nyumade a serama no de ma nga kalamblo damina na kallafu ay to nga segango ka damina lakhdara ka ta sheikh allula ka kala ka shido alaka bato ko nyumana no kera mvle chuko nambi bota bara bi segami na ngoro kono jogo bi chenye do bi botto ni bayna do bi bop malangolo ni mafula no kera minna allah subhanahu wa ta'ala fa bi sabati duma ko barka be ala de bolo ati foy far allah subhanahu wa ta'ala ka ala ta dum ta allah anzalika ulwan kabira alaka bo man aya da awne kama ngana ngira ketugo jugumaye na ngira nda shidon e abanje ala ngana ngira ala sakola allah subhanahu wa ta'ala ba di amma alaka barkado al-salamu ala alaka barkado al-salamu wala fa bela jele fa ya rabbi alaka nga jamana basiki alaka al-salamu jamana bela jele basiki barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-azim wa fi hadith nabiyhi al-karim innahu huwa as-sami'u al-alim rabbana atina fi ad-dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina adhab an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Muhammadu khairul wara man jana mubashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atohiril mundore يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما